Akakiiko akarukujunaanizibwa eby'akakooko ka siriimu aka Uganda AIDS Commission nikagira ngu abantu abarikutunga akakooko ka siriimu omu kyanga kya Bunyoro n'emyeti bari hagati y'emyaka 15 hamwe na 24. Muri Bunyoro region abantu bari kurenga 200 bakwatwa akakooko ka siriimu buri mwaka. Basya asa n'ikizibu ky'amaani asa muri yabe 200 abingi nibaba bari yabishiki bato abakazi bato n'abishiki bato bari hasi y'emyaka 15 ise emyaka 24. So mbwenu turi hano kugira ngo hati tukabasa tutakutandika tukongeramo amaani mu kugamba n'abo bantu kubahisaho ubutumwa kubahisaho messages z'akakooko ka siriimu. Victor Rwengabo, Orizona Coordinator wa Uganda AIDS Commission, nashobora ngu district ezatungira omuhendo gw'abarwire abingi ni Kakumiro yabiire n'abarwire 46 yakuratwa amasindi yabiire n'ebishatu 88 Kagade n'ebishatu 82 Kikuube n'ebishatu 58 Kiryandongo n'ebishatu Hoima n'ebishatu Orurembo rwa Hoima rw'inigana 89 Kibale binigana 82 kandi Burisa bakatunga abarwire 200. Bazire tuyina omurimo mwingi aha abana bitu kizire abazire bakizire bibero kuruga aha abana batabataho concentration umurimo gwabo kubunagirira abantu bashanga bishiki bato bari mu town yo mushahe zitarizo bari mu mihanda ni batambura tibine control yona. So as parents nigashabazire tushemeye kweyongera kunyweza abana tukabaho buhabuzi kandi tukabataherisha. Rwengabo yagamba ngu amabara gayongera muri Bunyoro garimo abana bato ecyongiza akakooko aka. Umwana yaba ine cyokora nabwo takaza kuragana tukakumushanga mu town ubundi ari mu bwamarayi ubundi ari muri za dance ubundi ari mu mabara. So abana twenka parents tuyine cyango echo gukora kurangwa abana bitu baguma bari kuri kandi bari kuturaje n'amagara marungi. Ni mu kwantingo mu kwata abana banyu kandi mubahereze byokora baruge mu kukoro bwa malaya no kwetunda kandi naitwa abasayija tuina kurantingo tukehezeho kugenda kugura obwana buto niko obwana buno budibe akatale kakehe niko oburairo bumnywerero busobole kubani nibukehawo akavuga ko mnywerero nitusobora kukamaraho kakusangwa twena turaye jumbira kukabazaho bukiya tumazire kwetegereza ngo bwire buno tubaire nindu bata mu region ezikwahukana twayesanga ngo ekitwe kibakweta okwetinira obutini nibo bumazireho abantu baitu. Reporter nayoreka ngo abantu mushanja ariga n'abari mu Ruhoima bina akakooko ka siriimu ekirukongera kutinisa abari mu hururu yo kurwanisa akakooko ka siriimu. Gashoka Ambrose Nwagaba Katoto.